Mwiriwe mwese, abandi ni mwaramutse, abakunze gukurikira ibiganiro byacu mwese, uyu munsi turabatasha tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri, turabifuriza ibihe byiza no kugubwa neza. Dufite ikiganiro kitari kirekire kuko n'ubundi dusanzwe tuganira muri iyi minsi, tugize hafi ukwezi tuganira ibiganiro bihinnye, ibiganiro by'ingenzi bitari birebire. N'uyu munsi niko tubigenza. Mbanze mbashimire abakoze subscribe, abiyabonye, abasharinze ndetse n'ababashije gukora ibindi bisabwa ka like ndetse na commentaire. Inkunga mbasaba kuri iki kiganiro ni imwe nuko like, kore like. Ndifuza kubona umubari ureba ikiganiro nimugera 1000 na like zizoba ari 1000, kuko iyo ukoze like mu kiganiro YouTube igisharinga cyane. Ndagusabye niba urebye ikiganiro liking, nudashobora commentaire na share n'ibindi, ariko like byibura nibone. Hanyuma ikiganiro uyu munsi tugiye kuganira kirareba umuntu uzi ururimi rw'igifaransa cyane, ni uzi icyongereza gusa, wenda nta kintu bimwungura cyane. Niba uzi icyongereza gusa utazi igifaransa, sinzi niba utegera, wenda ugaha ukizi, ariko niba utakizi kandi nta ikiganiro ntikikureba cyane. Immigration ya Canada rero uyu mwaka hari ikintu yazanye gisha, bishobora kuba ari bwo bwa mbere wenda mu mateka ya Canada, ku mpamvu ndibuze kudetayiri imbere. Bwa mbere toyi igifaransa muri Canada bavuze ko bagiye kuyishigikira no kuyiha umwanya munini. Guverinoma ya Ottawa yavuze ko mu duce twayo twinshi igiye kongera imbaraga z'igifaransa. Kugeza ubu hari ibihumbi bigera navuga kuri 3800 kuva mu kwezi kwa 10. Reka mfata ukwezi kwa 11 kuko mu kwa 10 nibwo babitangaje. Kugeza uyu munsi 3800 bamaze gutumirwa mu gace kamwe ka Ontario, mu gace kamwe k'intara ya Ontario. Guverinoma ya Ottawa yafavorije cyane igifaransa n'izindi ntara, mvuze ya Ontario cyane, ariko n'izindi ntara zose zigize Canada. Mbaye nsize Quebec ndaza kuyivugaho buke, nazo zavuze ko obligatoirement zigomba kongera toyi igifaransa ku mapursa yego atari menshi kubera ko ari intara ziganjemo ibyongereza, ariko bongereye amanota igifaransa, baragifavorije, bagihaye indi ntambwe, bagishize hejuru, bacongereye amanota yari make, babaye nk'abayongera. Yego ntibiragera ku rwego rungana n'ururimi rw'icyongereza kubera ko izo ntara zivuga ibyongereza, ariko bazamuye igifaransa cyane. Nshake kuvuga ko abantu bavuga igifaransa bafite amahirwe menshi cyane muri uyu mwaka kuzanwa cyane no kwemerwa cyane guhambira kuruta abazi ibyongereza. Aho ni mu ntara, uduce tumwe na tumwe mu maregion no mu mavile amwe namwe bashaka kuganzamo igifaransa. Abo bazaba bafite priorite, abo ntabo bazahangana, bazoba bemewe cyane. Noneho bizahurirane n'ukuzi indimi zombi, ni akarusho. Ndacyari ko mvuga hors Quebec, ndi kuvuga hanze ya Quebec mu zindi ntara zose. Bihuriranye n'ukuzi indimi zombi kazoba ari akarusho. Uzaba ufite umugisha wihariye, uzaba ufite umugisha munini, kandi ndetse uzoba utonye kuruta uzi icyongereza gusa. Narimvuze ko guverinoma ya Ottawa yabitangaje ku mugaragaro muri plaza zayo z'imyaka 3 ko yongeye ton y'igifaransa, yongeye amahirwe kubavuga igifaransa, kubafavoriza kwinjira cyane kugira ngo français yaguke hariya muri turiya duce dutandukanye, haba muri Alberta, haba muri Manitoba, haba muri
Saskatchewan, haba muri Ontario, haba hose, haba muri Vancouver, ahantu hariho hose, BC n'ahandi, ziriya ntara zose icyo ngicyo caremejwe. Tuje muri Quebec, kuva mu kwezi kw'icumi, ndacinjira mu kiganiro, kuva mu kwezi kwa cumi, Quebec ibyitahoranaga itakoraga. Ubundi wahora guhamagara, niba uhamagaye, tuvuga uhamagaye guverinoma, uhamagaye sociale, uhamagaye ku bitaro, uhamagaye ku ishuri runaka, uhamagaye kuri banke, uhamagaye hehe, aho hose wahamagara muri Quebec, barakubwiraga ngo niba, ndashaka kuvuga ukuntu igifaransa congerewe amanota muri Quebec, nico cyahoraga kivugwa ku mapusa yo hejuru, n'ubundi 99 niko novuga, ariko noneho ni nkaho bakigize nabo 100%. Wahora guhamagara uvuga uti wenda ushaka kuvugana na dokteri, ushaka kuvugana n'ikigo runaka, ushaka gusaba akazi ahantu muri Quebec, ushaka donc ziriya nimero muzi uhamagara ama nimero, bajya baguha ama option atandukanye, bakakubwira bati niba hari ikibazo ushaka kubaza, donc ariko mbere yuko baje kubwira ama option ukurikiza, banza kubwira amagambo abiri. Niba ushaka kuvugana natwe mu Gifaransa, kanda rimwe. Niba ushaka kuvugana natwe mu Cyongereza, kanda kabiri. Niko byahoraga muri Quebec, ariko uyu mwaka kubera uburyo Igifaransa bacaguye, sinzi ibyo bavuganye, sinzi n'impamvu, uburyo bakigize kinini, usigaye uhamagara ukavuga uti, uhamagaye wenda uhamagaye haratandukanye mu entreprise atandukanye, mu bigo bya leta bitandukanye, n'ahandi mu yandi masosiyete atandukanye, utahamagara direct ngo uhite ubona ushaka, bikaba ngombwa kuca muri izo nzira. Ubu barakubwira ngo turashaka kuguservire mu Gifaransa, mu rurimi rw'Igifaransa, ko kuvuga ngo ni mu Gifaransa gusa, turatanga service mu Gifaransa gusa. Bagashiraho indi clause iri epfo nto ivuga ngo nkeretse biri speciale bidasanzwe kwaguserva mu Cyongereza, bakabanza bakakubwira ko ururimi bashaka kuguservamo ari urwo ka exceptionnel, uko niko bagusubiza, kwaguserva mu Cyongereza wakanda. Bivuga ngo no mu mabiro, abaja mu mabiro cyane bahinduye n'inyandiko, no kwandika ngo turabaserva mu Gifaransa, nabo bagashiraho ngo exception ka iri special, twaguserva mu Cyongereza. Donc wabanje kwijustifia. Noneho nibumva n'umuntu ugize no vuga Igifaransa, vugana natwe mu Gifaransa, aha, ibi byo kuvuga hanga ngo uzi Ibyongereza nibi, aba interprete barabona akazi kenshi cyane. Uzoza uvuga ngo uzi Icyongereza, kugira ngo uzane interprete kugira ngo niba uri muri Quebec obligatoirement umenye Igifaransa. Iyi politike rero sinivugaho kuko ntayizi, ariko icyo nshaka kuvugaho, ndashaka kuvuga ko abantu bavuga Igifaransa bafite umugisha muri Canada, bemerewe muri Canada cyane, ubu bafite priorite. Reka mvuga uyu mwaka kwa barasa n'abafite, barasa naho batonye, barasa naho ari umutoni kuri Canada. Ngize ngo mbabwire ngo ikibitera ni iki, naba mbesha kandi sinshaka kubesha. Ngize ngo mvuge ngo impamvu yatumye babikora ni mbiziho buke, n'ababimbwira babimbwira nka ide kuko nabo batabaye muri yo nama, ariko sinzi icyatumye bashaka gukoza Igifaransa. Ubusanzwe Igifaransa cyahoragaho, nta ntara nimwe itagiraga ishuri ry'Igifaransa, ntayo, kubera ko Canada ni indimi zibiri. Canada ikoresha indimi zibiri, ikoresha Igifaransa, ikoresha English. Ku bibuga by'indege obligatoirement ugomba kuzi izo ndimi zombi, ku bitaro, donc ahantu hose hari public yakenera abantu, hagomba baprioritiza cyane, baha cyane imyanya abantu bavuga izo ndimi zombi. Donc ahantu ku bibuga by'indege, ku bitaro, ku mashuri, hehe abantu bafata cyane, hari yahurira abantu benshi, ni abantu bavuga izo ndimi zombi cyane. Ntaho woja mu ntara za Canada no mu materitwari ya Canada, igira intara 10 n'amateritwari 3, ntaho waja na hamwe ngo uvuge ngo umwana wanje yiga mu Gifaransa ngo aburaho yiga, no, ahubwo imodoka imutwara ibirometero byinshi, ariko akaja kuri rya shuri kamugarura ku nzu.
abana benshi biga mu bifaransa bakamenyera ibyongereza mu muhanda. Ubwo rero nshatse gusobanura ko uyu mwaka noneho byiyongereye kabaye akarusho. Mu minsi ishize abantu bavuga ko igifaransa gishira, koko nibyo byagaragaraga, ibihugu byinshi ku isi bivuga icyongereza, ariko Canada yo baracongera. Sinzi politike yiva, sinzi kibitera, ariko mu kuri nuko umuntu uvuga igifaransa ufite amahirwe yo kwinjira muri Canada no kwemerwa byoroshe, udafite competition nyinshi, udafite abo mukompetita abo muhangana benshi. Wewe huzi indimi zombi ni akarusho. Ariko uje muri Quebec ukavuga ngo nzi icyongereza n'igifaransa, undi akavuga ngo nzi igifaransa gusa, uryo igifaransa gusa niwe bahitamo, niwe baselection. Nimuja nko mu zindi ntara mvuge nkaza Alberta n'ahandi, mugakompeta mwembi mukaba batatu, hakaba ni kumuvuga ati jewe nzi igifaransa gusa, hakaba ni kundi uvuga ati jewe nzi icyongereza gusa, hakaba ni kundi uvuga ati jewe nzi igifaransa n'icyongereza. Uwarabarusha amanota niwe batora. Rero umuntu uzi icyongereza kandi gasi igifaransa, umuntu uzi igifaransa afite umugisha. Ntabwo ari cya gifaransa gakirya gikomeye, no, ni igifaransa gusa ku buryo wabasha ku exprima, wabasha gusubiza umuntu, wabasha kuyobora umuntu, wabasha gusobanurira umuntu, wabasha gusubiza umuntu kuri telefone, ukamusobanurira akanyurwa. Kubw'izo mpamvu rero abantu bavuga igifaransa bashaka kuza muri Canada, kuko mpora mbaganirira, mpora mbabwira, ni occasion mwaprofita. Ntabwo tuba dukangurira abantu kuza muri Canada, ariko kandi Canada ni igihugu, sinzi ku isi nta gihugu kimeze nka Canada. Ntazoza mbabwira uko ntacu, nta gihugu ku isi kimeze nka Canada. Mbisubiremo, ntacu hano hasi ku isi, ntacu. Harabavuga ngo Amerika itandukanye na Canada kure, tibihuye ku bwiza, ntacu bwabo buvuzi. Canada iraruta Amerika kure cyane. Yego, nimvuga ngo irayiruta, simvuze ngo irusha ibitaro bikomeye, no, ariko uburyo abaturage bavurwa, uburyo abaturage bitabwaho, uburyo abaturage banyuzwa, uburyo abaturage bavurwa byoroshe nta mafaranga. Iriya ni ibitaro bya prive urishura kandi utanishura ukagorwa. Naho muri Canada ubuvuzi ni zero, biva ama contribution y'imisoro bikagaramiye ibitaro, abadafite bakivuza, bafite bakivuza. Ku mutekano tibihuye, tibifite icuriko. Amerika ushatse uragenda ukagura imbunda ushaka umunsi, nimba ari machine gun, ari kirimbuzi, ari arapigi, urayigura ukayirarana mu wawe, aho ukeneye gutera ibomba ukaritera, ntakubaza, ugafunga ugahanwa. Ariko muri Canada tubizemerewe. Canada no umutekano, ntiwemerewe kugura imbunda, unayiguze woyisobanura zaba illegal bakayikwima. Mu ntegere mu ntuve, nta gihugu gisa na Canada. Ku bantu bose bifuza kuza hanze, nagira inama, uzaharanire winjire muri Canada. Canada uriga bakagufasha kwiga, bakaguha amafaranga atunga abana bawe igihe cyose wiga ya buruse. Apana ngo birya buzakazivuga ngo abantu babona buruse ngo abantu batsindanye amanota menshi. Ubu uvuye hariya wowe ufite diplome yawe, uraza hano ucaho bica, nibamara kugukubita nka equivalence, abe nubwo batarayigukubita ufite diplome y'igihugu yawe, haraho wiga, harahari gusa barayideconsidera, tiguma n'akagaciro kayo wari ufite, barayimanura, bakayimanura, ariko ugahabwa buruse. Selo nimba ufite abana 8 mudakora, tuvuga umuryango ari umugore ugiye kwiga, mudakora ufite nk'abana 8 munsi y'imyaka 18, bashobora kuguha 5,000 buri kwezi utazishura, zo kuvuga ngo wite kuri abo bana kandi wite. Urumva iyo encourage, urumva uko kugufasha. Ntabwo Amerika ikora ibyo ngibyo. Rero nimvuga ngo ndabakonseye kuza muri Canada, nuko Canada hari faveur, nuko hari ibyigufashamo. Narimvuze bibiri gusa, ariko ni byinshi nashiraho comparaison. Hari ababinsabye nzabikompara, ariko uko nari natangiye, ndetse na Australia ntabwo nigereranya na Canada. Canada niho hantu honyine haba amahirwe ushobora gukomeza amasomo yawe mu myaka ushaka, ukiga uko ushaka, bagufinanse, baguha amafaranga. Ariko ahandi no, kibibaho.
uba uzi icyongereza rero cyangwa uzi igifaransa muri Canada urisanga, wize mu byongereza urisanga. None se nuja muri Australia tuvuge warize mu gifaransa, c'est difficile. Nuje i Burayi hamwe na hamwe mu byongereza arakubwira ngo uje kwiga ibirimi byaho binorvegien n'ibikiri bigoye. Rero igituma mbwira abankunda kunkurikira ngo Canada ni igihugu ciza, nuko harimo izo opportunité mvuze n'izindi navuze n'izindi kivuga. Ku bwanje nkunda Canada ku rwego novuga ngo Imana niyo yanyoboye kuza muri Canada. Igihugu wisangamo gashika, igihugu baho udakora n'umugore n'abana mukabaho neza uko mushaka. Cyo ni igihugu guverinema iri sociale ireba abantu, guverinema yita ku baturage. Rero ndashaka kuvuga ikintu abazi igifaransa ntimutekereza ahandi, ushora imbaraga zawe kuja muri Canada kandi uzahishimira. Ndabaza batekereza ngo akazi ngo karago, ntaho akazi katagoye. Ariko Canada nje sindabona uburyo akazi kagoye, sindabyumva. Jewe nimba harako nakoze sinagashatse, karanshatse kansanga mu wanje swat, sindabona aho kagoye. Iyo nkuru sindayumva kuri njewe. Wagashatse akakabura yovuga ko kabuze, ariko njewe nta kazi kabuze muri Canada. Ndabazi bashika ukwezi kumwe bagakora, ndabazi bamwe mu mezi 6 baba bafite akazi kandi barazanywe mu buryo bemewe gufatwa umwaka wose basupporting. Rero Canada ni nziza, nimbabwira gutyo Canada ni nziza ku myigishirize. Canada ni nziza ku burezi. Hari naho bakunda kwama bavuga ngo abagabo ngo hejuru y'abagore. Quebec umugabo n'umugore bararesha. Reka mvuge ko kugira ka systeme yayo, umugabo n'umugore bararesha. Nta birya ngo umugore ngo ari hejuru, birya muzamumva bavuga. Quebec umugabo n'umugore bararesha. Donc nta bya bindi ngo umugabo wararuta umugore ngo akubita umugore, cyangwa umugore ngo araruta umugabo ngo akubita umugabo. No. Bo izindi ntaravuze intara ndimo jewe ndi mu ntara ya Quebec. Nivuze kuko uko niko byubatse. Ariko mvuze Quebec mbavuze Canada. Canada hari uburyo ifite ituje ukuntu, habe na politique, mouvement za politique ziri calme, nta rusaku, nta guhangana ngo bihangane bizana urwango mu baturage bacikemo. No. Rero ku bantu bazi igifaransa nabakonseya cyane kushora imbaraga gushakisha uburyo muza muri Canada. Vraiment hari imijyi nk'ibiri ntaza nkunda kubwira abantu ziza nko kugira. Montreal ni umujyi ukomeye ku isi, mu mijyi yo ku isi Montreal twoyigereranya nka New York muri Amerika. Ni umujyi ukomeye cyane wa kera uzwi, ufite n'ikibuga cy'indege kire internationale, umujyi mwiza. Ariko kugira ngo akavuyo kenshi ujuba nk'ubujura bukeya na nkuko na Vancouver. Niyo mijyi yombi ku isi wumva ifite nk'utwo tuntu gusa, ariko iyindi mijyi iratuje. Indi mijyi iratuje imeze neza. Niyo mijyi mvuze utyo ngo gusa n'utuntu duke tuvugwamo wumva bitandukanye n'iyindi mijyi ya Canada. Rero wewe uzi ururimi rw'igifaransa uyu mwaka n'undi mwaka n'undi imyaka 3 ikurikirana muri Canada, ufite amahirwe, urashobora gutangira bigakunda ukazoza muri iyo myaka 3. Uburyo bavuze Ottawa umwaka ushize, uburyo Quebec yavuze umwaka ushize hari ya parlement hakurya, ni minota itageze 10. Bose bavuze ko igifaransa bagihaye turuwaza bazagifavoriza, bavuze n'amapursa y'abantu bazaza. Namaze kubabwira ko araho 3800 mu ntari bamaze kuronka ama invitation deja kubera b'igifaransa gusa 3800. Ndashaka kuvuga iki, intego y'iki kiganiro kwa ku encourage abantu bavuga igifaransa, kwa kubabwira ko urwo rurimi wamenye utarumenyeye ubusa, ahubwo info ushobora kugutera amahirwe kuza muri Canada, abana bawe bakabaho neza, ubusore bwawe ukabutunganya neza, ubukumi bwawe ukabutunganya neza, vision yawe, iyerekwa ryawe ukaba warisohoza. Rero aho uri ubasha kunumva liking kiganiro uyu munsi nico nibanzeho cyane, mbone like yawe. Harabaza bavuga ngo kureba cyane ngo byinjiza amafaranga, ukore like nturebe. Iyi message irareba abantu bavuga ururimi rw'igifaransa cyane. Hanyuma ikindi nshaka gusorezaho, niba uzi umuntu ugira iyo vision, muhe iki kiganiro gitegere. Hasigaye ibindi turi kumwe.
ndasa n'uhuze cyane muri iyi minsi pe. Ukwezi ndahuze kwa mbere, ukwezi kwa kabiri ndahuze, ukwezi kwa gatatu ndahuze, n'ukwezi kwa kane nshobora kutazabaho ibiganiro cyane kubera impamvu nyine za gahuge, ariko wenda muri sama tuzatangizanya na sama neza dukora ibiganiro byinshi. Ariko n'ubu ndetse nzajya mbaha ibiganiro, niba mbahaye 2 mu cyumweru, nimba bishobotse bikaba 3 sava, ariko mbabwiye ko ndi busy cyane. Ariko ubutumwa bw'ingenzi nk'ubu sinzaza mwihererana, nzajya mbubazanira mbubagezeho, noneho hamwe twese turebe ko wafawulu biciye mu biganiro dutanga. Cyanyuma nanone nshaka gusorezaho nuko hari abantu ntinda gusubiza kuri WhatsApp. Niba naratinze muzamumbabarira, abantu ni benshi baza banandikira, benshi cyane, nivuga ngo benshi cyane, subire kandi cyane. Rero nshobora gusubiza message 3, hari n'igihe uzuhera kuziri hejuru, ariko uzokugeraho niba ntaragusubiza, ntabwo ari uko kwirengagiza. Hari abantu bavuga ati twakohereje message ntiwadushubije, rwose so kubirengagiza. Ico mvuze nuko umusitari ari muremure, abanandikira ni benshi, kandi naje birya byose uzukora naje biba bindinze, biba bintegereje. Rero gahoro gahoro no gusubiza ntinze nyuma y'icumwe, ntukavuga narakwirengagije. Petit à petit uzabona nsubije message yawe umunsi umwe. Ahasigaye nta mafaranga twaka, sindi umwaje wa migration, ibitekerezo byanje ntanga, uri interesse arabikurikira. Tubwira aho uri Zanzibar, tubwira aho uri Zimbabwe, tubwira aho uri mu Rwanda, i Burundi, Kenya, Uganda n'ahandi hose, maze turusheho kugirana ibihe byiza. Ndabakunda cyane. Tushoje ikiganiro cacu, tuzakomeza ubutaha. Imana ibaha umugisha. Murakoze.